Election Commission of India in Mizoram State Assembly election vote chhiar hunatana December ni thum pathian ni arwat chungchanga hian Mizorama polrang rang NGO Coordination Committee te ko ran inzom khom MKHC te tin MPF te political party le mimal ang te point ani hi son turin weitam tak le kha ten ECI ya kan lo thon thato a achan chu pathian ni hi Christian te chuana pathian kan biak na ni le kan ni ser ani awangin hetiang huna vote chiar hi arem chang loving kan ri a chuwang chuan ni dang a son turin weitam tak kan gen to a amaro chu chung kan ngen na te chu a hlo thing mai lo awangin a mun nge ya ECI ho tu te hi zuk mo zu soipui tha in kan ria chu tiang chuan November ni somni le poriat laidar thuma khan NGOCC mi pangate chuan ECI an mun puya kalin appointment min lo pe a Chief Election Commissioner le Commissioner dangte le official tenen meeting na hun kan neya chuta chuan pathian ni son tura kan du na point rang rang te kan thlena anni po in thatakin min lo dong songa hemi chungchang hi kan lo soi ho don ne anti a khaminia khan election commissioner pakhat atel lo wangin election commission full body meeting ina kan soi angai anti a chutiang chuan kanin thla a kini pon be sena sang ta kan neya amaro chukan ho nu a hian vo in tlai thleng khan engma ECI tangin channa le thulomam kan mu lo wangin mipui te po kan mang ang ning kan ria a chuwang chuan nimin tlai NGO Coordination Committee thukom chuan vo in December ni khata hianin punkhom I huai hotang u kan tia punkhom na mingatan po Christian ni ser hum halna kong punkhom ti in kan hu nge nge ani tutiang chuan voina khan hun kan manga kan lung oi lo la thu te po kan thlena tin Christian teni ser pathian ni hi hum hal atul zia te po kan soi ani kha chutianga kan duang te ti lo thlin sak kan ni lo lai chuan zan in lama khan ECI in thulomum tak mai aron puang chuak ta a chu chu December ni thum pathian ni vote chiar lovin atuk December ni lia vote chiar ani tur thu kan an dong ta kha alomom kan ti hle maya heng hi I pathian na tho liao liao ning kan ria a tin zoram mi puite tong trai na satak awang te pon ning kan ria a chung zong zonga chuan NGO Coordination Committee Secretary kanina ang point Mizoram mi puite le ko ran te chunga alom thu ka soi tak meu meu ani